شينين رقايب مراسمك جرسي شهيد فراس السمران أحمد المصطفى القرصانة شهيدان أوغر كرن بصدان شينين رقايب مالبات شهيدان ونرين سازين رفبريا خسرو هزين لشكري بجداري مراسم أوغر كرنيبون ده مراسم ده لسر ناف هزين لشكري آخفتن هاتن كرنو سر ساغيش مالبات شهيدان راهات خستن هروها هات ديار كرن گوهیزین تک در دخوازن آرامیا باکر و روشلاتی سوریه تک ببن لی اویل برخوا بدن و طولا شهیدان راکن. ده داویه ده گرسیا گل بدرش من شهید نامرن هر دو جانگورین آزادی سپارتن آخه. شهيد من قوى مكافحة المخدرات قوى الأمن الداخلي وشهيد من قوات سوريا الديمقراطية. ما إيرو بمراسم كي دو شهيدين خوا خركرن. هر دو هوالین ما بدست خاینان هاتن شهید خستن. شهید فراس السمران جبو جناورنا مادین هشبره و تورین بازرگانیا وان مادیان بیناور خبتین. شهید احمد جی ارکا خویا پاراستنا ولید پیک دانی و انجام ایجاد داعشه دا شهید بو. ام سوزا شوپاندنا ریا شهیدان ددن. بتسير مرة أخرى على الشهداء على خطى الشهداء.